Hello mayam, welcome to my channel mayam. Ngasi 10 business idea nupi mayam gi housewife su business tawning basu phamna tawba yare jumna phamna idea kadang share taw jage mayam kana gadaba layadi please implement tawbiu agi se haina batara di ko te mayam su idea taw di agi comment da share tawbiu te agi se kana dra du su mayam please share tawbiu ko. So number 1 point is teaching like tak pase ko like tak pase jamna qualification high oi the soba milo class 12 tamasu class macha gi nursery gi class 1 2 gi standard tak padi lai ngam gani natra sidi lai ngam manya ba du gi ama to biro jum dagi pham na zoom application dagi online dagi su tau jai jum da chat na su tau jai angang su jum da kawrak pa jai mafam lai radi sigi afaba business amani sigi channel hang mani ama nibu student लाख हदी तुम लाख ले बनी काय ट्यूशन लविनो काय तो इनो लोई था चलानी हजी ममा अपा की मतम सु लेत्रे हानि तुमाइना फम्मगा लाइक ताकपगी तमक्ता अदुना सिगी बिजनेस से अमा नंबर 1 दा आई थमजागे सिगी बिजनेस से अमा इंप्लीमेंट तौबि मयाम लाइक हेते खोते हना खनबी गनु इवन द 12 आल्सो अंगांगी मचागी दी लाइक ताकपदी इलाई लाइना हाइनी अचो वगिनी अचो बता करे को यादगी नंबर 2 दना बेकिंग अखोय हजी बेकिंग की से क्या जमना डिमांड दे हाबदा हजी देउनो टी की था कुतिंगी अखोय बर्थडे लाई एनिवर्सरी लाई मचा ओकेजन में याम लाई नथरा लोगी बेकिंग की सिगा तम झलगा बेकिंग की तम बदा जाम पैसा चंगदी है न ऑनलाइन दी उडली जाम है जना सुचंग बनी मैम सी से कर तम झलगा बा सीएम बिजनेस तब जानी प्लस कप केक अमा सुजुम ददुम तौरागा ओटीजी गुम लेरगा दुदुम हौरगा थम्मदी हेल्दी ओबनी हजा खंगना मतम दा मैम एडवर्टाइज से सुलाइरे हजिकी तौबा हजिकी यूट्यूब त मतलब WhatsApp दसु लेरे प्लस इंस्टा दसु लेरे FB दसु लेरे एडवर्टाइज तौ गया दी प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के मैम याम बनी ने इलाई लाइना एडवर्टाइज तौरनी तौर कांदा मैम ना खंगना रदी हाउरदी डेफिनेटली बिजनेस ग्रो ओइनी मैम ममोन चंगना हरावना पॉजिटिविटी फील एनर्जी लागना तौबिरदी बिजनेस ग्रो ओइरकनी सी अमा तौबिर बिकॉज हजी अंगांग स्कूल चपगी मॉर्निंग की मतम से को थेंग बताड़ी असिगगी कप केक अमा लौरगा दुम थाबसु जाय नत्रा मैम सिगी अमा बिजनेस से मैम सिगी इंप्लीमेंट तौबा जाय नंबर 3 पॉइंट सिना गार्डनिंग जुम द फजना मतम लैरदी फजना गार्डनिंग से तौबिरगा बलई फजब थाबा हिंजांग नापी पोत खितंग लई सिना ने फजरप संदोरप मतम द फजना फोटो क्लिक तौरगा अपलोड तौरबा स्टेटस द खंगदे FB द खंगदे इंस्टा द खंगदा तेमिना लेनिंग असु जोली हाइना खंगन बा हजिक लई मचा आमदा आइना तुलसी खरा लेगे तौबदा मचा अमदा 30 रुपीस आई को अखोया ददी तुम ताले ब कैनोनिया तुलसी जी लई ब पोट नती अब जुम दुम खौब कैनोनिया बा अदो दुमाइना फजब पोट से लई फजब लई बसे मैम असी से अपलोड तब कनो तौरदी मैम जोलीनी है खंगलदी मैम तुम लेनरक्तो मी फ्री द पी सुमाय हाइरोय को नंबर 4 पॉइंट सिने मैम सिना कई होइदनो हाबदा अखोगी योगा गुंबा फिटनेस की योगा जुम्बा सिगुंबा डांस तौबगी खरा है मसासु एक्टिव होरनी मसागेसु लॉस वेट होरनी एनर्जेटिक एनी टाइम होइना लेयनी मीगेसु हेल्थ तौरनी कंट्रीब्यूट तौबिरनी पैसासु फंगनी जाना मतम चंगदे ओनली फॉर 1 आवर अल्टरनेट डेज तौबिरसु दोसु पैसा मैमनी ऑनलाइन सु तौबा याय जूम दसु तौरगा ऑनलाइन द लौबा जाय ऑफलाइन सु तौबा याय सीएम लेरे नंबर 5 सिना मैम डांस तौबसे अखोगी मणिपुरी क्लासिकल डांस है खाई फेमस जगोनी नत्रा हजी यूट्यूब तब थीब वायब उड़ीसा की खंदे मयांगी कई मैम थोलनी मणिपुरी क्लासिकल डांस से मणिपुर फजना क्लासिकल डांस तमगा यूट्यूब चैनल हांगा ऑफलाइन खंदे ऑनलाइन खंदे पैसा अनीमकी तानब याय अफब बिजनेस कहीं हजी सुगुम्बदो कहीं तौरक्तदी मांगधरनी अखोगी मेते फजब कल्चर से क्लासिकल डांस जगोई हेबा मैम यावरीब अखोई यूट्यूब चैनल हंगद खरा सारा मतौ मानब याम फजब अइनदी मोइसे हयनिंग हेबनीना खतमदी हेदोरीमेब नंबर 1 दना सुमाइना स्टेप बाय स्टेप तादियब मीनसु था येंगबद व्यू हेंदोरीमे मैम अजिगी नंबर 5 से डांस के से जामना तहोनी सीएम अफबा आइडिया मनी नंबर 6 सिना ने अखोई फी तुबसे टेलरिंग से सीएम अखोई गुवाहाटी ददी आई गुवाहाटी दगिनी को मैम गुवाहाटी द फनेक अमा ताइबसे रुपा जंखै लौरियबा
lupa jang hei lauri se dona hei jan bana ai haji phanek am ta di mingon da piri ni kana phanek tai thi di ne o moi to phanek tai bani lupa jang hei to mayam gi di mai dai community dum jam chalak bani na phanek ama tai ak pada kyam paisa phangi mayam si ama tam chalaga jum da taw ba jai mayam mapan chat ta su heng po chama kan da pura business taw ge tawra di room ama da phajana taw ba ya si aphaba blouse kamaina tu gani salwar kamai top kamai si se heira kan da YouTube channel su hang ba ya mayam dugai jo online su tak pa ja rahe dugai offline gi mi gi order su lo ba ya rahe si ama aphaba business ni number 7 nam kaino se akhoi gi kaino se homemade food se delivery to ba se si ama jam na khana ba business so ni mayam ko city da lei ba tar di dan city macha macha da su lei adi mane imphal khangde aphaba hinjang thongi uti thumba guma nga thumba guma haure haina khangna advertise to radi aba order pre order logi aga hana advance sema to ba jai to bagi achar dum da hawa pot si di loi puna magna pam bani hygienic oil ni ana ko phadana to bi adi definitely se ama sit kani number 8 key points na blog ibado khoi website ta malauraga blog me am ina bado recipe khangde apam apam bagi pot ki traveling na khangde dugumba sinal khara lai khaira ba khai skill later knowledge leba iba pam bagi ni mayam du ma taw bajai pham na tu ida advertise Google AdSense ki Wilex ki etc gi mayam tu gi lakani aphaba kaino mani idea mani pesa tan bagi tamakta online lagi dagi number 9 points na mayam YouTube channel mayam ai gi sumaina hang ba mayam se actually aina hang is zune jam na thuna monetize oiraga di ang khatang nis lauraga haidi ang khatang kaino ama lauraga ne like for example food recipe ama lawa ko chak thongbagi tamakta recipe mayam takpagi phi tuba dance toba sumaina particular ama khangna discipline aina purely profession to wadi thuna monetize hoya basi se ko laksa su fet su leire so mayam si ama toba jai ai gi city just research to bani ko mix up to base khara wai aba go oi base si ama to bi adi defi ai hajik de mai tai gi kenom ka chang hinjang thongani hai khan bada sana gi lo ai kaw he channel lo gi mana sana gi lo ko kenom hai bani ba adu gi chak thong base ima do na jam phajana ne hygienic oina thomani na ita o to loi puna mi tai gi du bai do recipe loi su ya ba pa type to ga ma ki channel lo mi tai ko ra ta de du mai na jeng na thonge ta hindi da na channel le non manipuri gi da la ka ne kavita's kitchen to mind da le ba phajana professional oi to di o ma ki do jeng da thomani du gi do jeng da thomani na du bai na ma kha tham ga di du so aphaba monetize oi to ni me adu channel sima hamba last mina su khatang kaino oi ko jamna sidi aphaba baby care gumbase jamna mina thaja ba kaino obadi angang thamdoi mina room mama khatang bhara lobra kaino tawraga baby care ma hangi base se jamna ne kana bani se gai se kya ma demand no negotiation kaino angang thamdoi ni na mama maba loi pana ma busy oini thabak loi tawna bani na ne angang se amoga mokadai da thamgani haina kaino tawre ya ba mi thire ya ba khambam khangda ba angang se ko duna baby care se phajana angka tobi basai hangaga masana responsible khara toy khara leiraga du ama timing do sigadi mayam aina leiri mafam sigadi dugumba tawradi hourly basis ta paisa lauri punga ma da 2000 oidi ke ham jam me pungani ahum da ko officer gumba da oiradi to dugumba baby care se mama phajana tobi ba ja ni mayam toy khara se maga dugi khara sa di advertise tawradi pot ama bu hange ana khaladi mi di dum lak to ni mayam with a positive mindset agi pot se kana ni ai se tawge haina ne with a positive khaladi khatang thajaba layadi so the definitely business grow oini to mayam agi mayam hairiba points siga gi khatang chana ba apamba jawadi mayam sudum tobiu implement tobiu paisa loi phangba oiro nungaya leiro lebinasi adoni mayam so thank you so much everyone for watching my video mayam mathang da is maina video puratna lakpa ngamba oijege informative video mayam sukana gadaba so igi channel da hanba lakpa oidi please subscribe my channel ayano ba sumaina informative video puratna khangna bagi tabakta